0.00067% je asuk percentage painani probability tongnai. So basically dolok jung sana thake nini je crorepati ongan imang abun busuk chance tongnok side man. Bahai tangpai dolok kakai kaham tangpai la lamsugo hai tinin tekisa ketal video kang sai mano tabuk ta IPL choli tong joto borong excitement joto borong no 2 crore rang win ongnani imang nugui tonglayu baksa phogirong tak borok ke bon a rang no usul khana bagi tongo tai masa mangni borok tong bok paiman bok te rang paine hake thungani thangman bagai ni je bo rang paijak tongman a rang grang te phogir khai thangui payu jenung dream 11 thung a paine busuk chance tong phaji hinke dolok tung tini saima lanya kubuje dream 11 of fantasy ebo kubuje chung crorepati onguiman phaji chung tinin video obon saimanai chung tamu kubuje tamu nung kubuje crorepati onguiman na nung ulta si phogir poti onguiman o video chung obon tei kaham ke kok salainai so hain bagi video no para pa sujara riwi nai tongri so dolok sapo somina di padana player tai borok khoroksa borok ke 100 taga 100 rang rokha ke borong pajan bisingnai pajan rang mai busongnai 500 puila ke 5 tegan bisingoi si 28% GST rang kat khaikhimnai 5 ni 28% thaka ke busok 140 টাকা 5 na 140 টাকা thangka tai busok dang 360 টাকা a jaga fantasy unaro borok f ni unaro borok rang kat khai 20% nige 360 টাকা ni bisingoi 20% thake busok borok 72 man 72 টাকা rang kat khaikhibu aroni charge khaikhibu ta je apps unaro hinge tai rang tong a jaga 288 so ge a jaga je pajan player bising je khorok player painai je winner ongnai ba manai matro 288 asuk simia a jaga haibano 30% TDS aro kat khaijangnai 86.4 rupees a jaga TDS rang kat ongnai oboni je aspa roll 115 B je aboni under section ota hinke je player pai jangnai so bo final manai 201.6 tega manai a je bo 201 tega 0.6 puja rang men a jaga ni bising botar rang ar jaga puila bit laga extra ko bo busung manai 101.6 tega se rang mano so gnok bujinari je first winner ongnai je winner ongnai ta a jaga ni bo 101 tega 0.6 puja rang mano tai ebrok profit khai a jaga bo 72 tega tai government of TDS plus GST brok total profit khai a jaga bo 226.4 টাকা a jaga jo tanse profit kabang generate khana hike to government dong no na o jaga ma hike ta 1 dabu chikon sa profit chikon sa amount ta 1 a jaga crore thang manong nang 5 jon example to si sai khna riu je chung research khaine man mote ke je fantasy app 2022 abani je total revenue busung nak side man 2800 crore abo ban je revenue je finance jaro 2027 thanga hike abani je revenue ongnai 25.240 crore abon sai bite besi ba no kalmano dolok jefro kaisa match tong a jaga multiple room tongo multiple game tongo tai multiple event a jaga songsa jago so go chung kaisa romian kaisa mega event a jaga je khorok 10 mega winner nai a jaga borok participate kai 1.5 crore entry fee busok 49 hinge a jaga chung calculate khaji 1.5 crore into 49 hinge equal to angkhoro 73.5 crore a jaga ni bisungi je tanse rang kamai khainai je profit khainai ke government of 33.28 crore tai fantasy app khayu 10.58 crore abu dolok nak tam hinwansa abu kaisa message ni kaisa chikon se activity si hinge to dolok nok signman IPL 74 match thungjago tai world cup 48 match thungjago aga kabangma no jebro profit khai abno kadi football EPL je hockey omdai kabangma apps tongta a jaga bor 1000 crore thai kabang rang kamai khai je government 1000 crore kamai khayo state government 1000 crore kamai khayo tai apps una ro burborok 1000 crore rang kamai khayo tai fantasy apps ok tam khai je celebrity songno bro advertise khairo tai cricketer rong advertise khairio cricketer rong rang riwi advertise khairo tai BCCI rongnan burborok right payo tai a jaga BCCI ro 1000 crore rang kamai khaikhebo tao kho jaga kokongko BCCI profit khayo state government profit khayo je government of profit khayo celebrities of cricketer of profit khayo fantasy app profit khayo nain thaka a jaga joto borok joto no a jaga rang ke profit mane kamai khai tong market rang revenue mang ongui tongta hinke tabo ke kokongko a rang bong no sabori a rang thake bria a rang ru norok ru a rang
nong nin porishram ni rang ro eba khe nong nin babu ni je pocket ni solan rang bai game tongo haiken bro abo profit rang kamai khayo dolog nok tv ro ad dog nuk khwna turi a thamunang khai painai nong only nong team swing snami khipdi hai rok hina kwbangman ad dog bu nugui mankhna. So basically dolog jung sana thake nini je crorepati ongan imang abun busuk chance tongnok side man aboni probability 0.0006667% chi chance tongo. Tai dolog nor khana krani dol ma samang ne phono 1000 dia phon rang brok phano a game ni rang omai ke no profit ong chakhan bro jini ma samang nin dol phon rang om take dream 11 dok thungi phon rang brok mani tongkhana hinkhe dolog nok thangoi bina thangi bon sung nung if thungan thakhe bophono chung thungka nung thungni busuk rang suka sungni saimana norok tai tam ong dolog je team thlamo je borok no captain khai je tauktam ong je match na sia boring match phon nai tong tang hino bon je player no captain samta a player to kha ke bon point kang phoi han bi a excitement ong pura match no pura boring match no phon wa ekdom khushi ke nayu ekbetes jog phon nong no phunung jagon team snami tong team lagai tong nung waisa je crorepati ong manai hinoi but dolo amongka kaisa computer programming abunu kulo joto kisi borok ni computer bai mas borok joto kisi abuno control khai tongo dolog no ekbetes jogo nugi ma khana je cricket ni knowledge kuno phansia je bihar rong ni uttar pradesh rong ni borok cricket ni knowledge kuno phansia boni dol bono saka team lagai je hangoi bo team lagai kha hangoi bo crorepati ong thakna bu nugi ma khana but abatan hai khai dolog nok side man amongka je fantasy app ni borok ni je main target chama hai je sia nugi borok no rang ecology tiri nai ketai onyo boro abun nugo inte excitement nong thoteu marke thungna bag addict ong to umai ke borok khayuta dolog nung nini parani borok nin school ni borok nin college ni fan ong na toina joto dolong toina ek aisa kurungsa jaga toina pal ke 1 lakh team slam ke pan nong je paina ni chance ahai nong nai 0.00067% no je aso percent chi paina ni probability tongnai so sana thanga ke omhai nata je nong chini desh ni pradhan mantri onga chini je highly chance tongo je a 1.5 crore nong rang jitna se pano pradhan mantri onga chini chance kabang kuk tong topon nong 11 rang paina ni abin sai tolunawo so ke dolog tinin bidun bagi asuk jaran onglai sinai khakai nara o bidun bisingtei kaham ke no saimang kha hinoi dolog gathanga chang tolo comment khai sadi next bu topic no tui video snam nai ubuno tui narok tolo comment khai sadi hinkhe chungma lain te next video hamba joto nung kaham ke tongpai di